Ki Khubor Ka Bate Se TV, Lawan Rashapi Taka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Abu Taher Mondal Upadai Menteri Ubakhmi Yakatanan Boarding Haka Arpa Utarek Unailar Ajab Saw Ulapentip Baka Sorkar Jilla Kadangwad Yakilat Kilinti Banwanra Yak Project Penmi Boarding Hapo Kathan Kinshi Eastern West Khasi Hills District Ya Kani Umondal Ulapentip Hadien Kajian Kendo Bat Kinongelam Jonga Joint Committee of Local People on Kinshi Hydro Power Project Kapalapan Jingpenshai Halor Ka Kinshi Hydro Power Project Stage 1 Ha kejengkeran bakilat pathai khubor mandal ulaitu ba kejengkeran kala long ka basaiso namar ke Joint Action Committee kala pentikna bakin ai kejentre lang bat ke sorkar ladala ban penem ya ke project Kinshi Hydro Power Project Stage 1 Juga ka Joint Committee of Local People on Kinshi Hydro Power Project Ilawan ban yakendu ya isa yati mandal lalu minister in charge jongkenika Department berbeda pada Kinshi project ini. Kini ketika sim kabar ya kapan yo banwan bani kendu ini berbeda pada project. Mereka ini project dapat bans sign yang MOU nadu senam akhir nyo pada MS Antina company private company. Jadi kata jangan di project ada ban scrap dalam government hari ini kendiat penaik ada. Ya berbeda begini nak yang sini ke new mas jom mentau senam lawan pandai pendu bandar request ya sokar pakam day ban scrap dengan project marketing project kan rong kecil itu bukan ikan rong hayu je ya kemudian begini nak kalian sokar kalau kular ini pakam kanum scrap ya kenika project mereka scrap tang ya ka MOU kemudian jom company pada government biasanya begitu jadi itu nak kalian sini katawa apa ya kini project dari pan stang koi biang sedikit nang bakal lagu jeng toy nak mentah pai pa cho kato katai ke chu tapi saya ke celah i baru koi nama aku bagi mentah ke celah mikna ju ke don ke jeng keduk boarding ke besar kai dalam potan madu penai Oktober seneng terter hadu penai April pundu dan kalian suni la kepat sorkar pakadai balik kloy ke badai mani mentah dan kalian juga sorkar akum ke jeng keduk ke ni nak ya isa pemandang kalian juga sorkar ibu false security nak mentah ketika Kinshi project bakin yo bangke nak jokan ni government ko mentah nak mentah kini nak yang jong government kantang page dunia namar pakam ba syu ban syu sign tang ki MOU kumba long gini ki aku sedang meradap long ban ki vote ki MOU la syu scrap namar pakam lapan ki company ko syuan ban soy MOU mereka kalau lapan terkait jadi government ko mentah ko ba extend ba sign ki MOU kadai bai kata ke company kadai ban lapan execute yang katakan cingtre ke pagi kuat ya biasa kalau katakan pentah nak dengan cukup sorkar ke kuat ban penting kenapa kan ke project kan yard back sin balak soy ka MOU hadu mentah nak dengan cukup government kadang explore ya kilat nanti kumnu bakal lapan leh hadu kata ke pentah ka bakal lapan bakal ke project kan yard bisa perang nak dengan cukup di luar minister ida kular jadi ba misalnya kedua chief minister dari kami pak company state dia kena kam bagi badai bagi ka project ke sini buat nginang ya communicate hak badai bagi ka kam nak force ko banten kena bagi project kan ya seperang kini ki sini pada bagi ni sini pasawan usaha tolong baik pada nama bagi company kam lapan kren nomor mana tu arjar niau rasanya kagiman kerasan dia kan arjar sipo te mentah adu arjar pulai lapan omo adu arjar pulai mentah arpu sam tegemu nak kat sedam kam lapan pentre kam tegemu pasu pensep ya kapor jong ki pak tu nanti pasu pensep ya ka por jong sorka agak cakap pengin kiu nak seperang ngin cusak haju jadi biasa lor tu nongin tu bang government kan scrap nak ikan agreement harga negaan MS Antina ya mentah kena dia langsung komen kadang persangkat balak nak pertapan apakah kini kiba mut sahabat tray kan bakum kumalong kumut bersinda floor ke tendang kumut ba kala kebun ba squat ba bangi kumut ba tray ni ba tray jadi kata kumut ba undon tray ba
Enak tak ada nak jangan jumpa orang ingin habat eksmensual kena orang genuine dia kepakalah pan pentri dia kena pakalau long ke baju sak tengkai pas dia kita sedang mencuat. Jing orang tu misal tentang apa kalau buat kue lagi dulu lain harus sama jakro kena ke projek. Enak tak tahu belum apa kat sistem sibun ya ki company ki pemdan bisa ki baju persang pan pentami kemudian apa pensistem itu kata tanah ke pentas di pendan di projek. Government shop ada lain sepak sampo mereka dia government tak bagi sedek limited dan nama sakawai ke kecingnya kalau apa kadang kita ke polisi temai jadi company bagi lek kata ke pumping pat supom yang nak awak rak sejong pasal penhapian dan rela ada pentrai yang nipat kalau kecing kalau apa nak kalian mesti government kami ribu di WI kalau beda kan kita kalau lagi lek ada tu ke balik mencuat tak kebangin su tanbe ke nawa dan ke wa bat supply ke sedin kemudian pada kalian mesti government kan yo ka persen dekat revenue bila dengan dia kata pumping kemudian haduk mentah kemudian bagi state government kam yo kalau pada dia halor tekan nori mut kasukar ban pentreno ya kata ke pumping ru kampanur ban pentreno marpa kam yo bede ka ban ki dik ya kan ka boarding ke baka snah ni jalan jengi biasa kalau kata kebut ban kalian juga state government kahapan orang yang external government bukan sena yaki kendon yaka pan nagaliang jo kita ki pumping ru kilaban nagaliang state kalaban yo revenue nagatuka pumping kemud balada nagaliang jongi trajakar nimyo revenue ngima simonto kemud ba ngiru ngimsep dan namar ba manusia kita ki project ba manusia esan manusia mud ki local area kiyo 10% nagajimi chukutuka total cost chukutuka project niyo 10% pan pentrai ke government haki dong kita hang gitu. Mereka dengan dia kata pumping kemudian bangirum yo korban yo teka bang nihaba korban hafir tengi pajba lagi sudah dong kita hang yo pat yo jadi sebab kata kemudian bandang dia government mendai tang nami kaya kemudian napo non isi berkowe dihaban keren jek central government pakadaipan penrung bagi lara le pumping ro di kastil government kadaipan yo revenue nak kata singre generate power na positif. Rekat kadu mentah namar makane ka kebun ko jungi ngidon ki lama sno jong gitu ki cakap pada baca ta ngidon ki NGO juga ki asu ngidon lam ni ka ki seng samla sno ngidon rekat ni kitra jakar ngidon rekat lam ni pangila form yang ni komti ha kita ki kebun ya ka bahasa ngam tip kan ngum reya menta kemud la kam dong 100% dengan tip ba mdon percaya kan ni nak yang jong ka ngira assure ya minister ba ni assure ba omdan percaya ni project lana kan project kalau jingir ku yang ki percaya rela cuan teng ngim yo teng dia kata teng haban keren ya mental kemudian ke bang niso tu nama pirang pak nomor ku gidon perni nang tak kilan pun nomor ku kita jaga kepada bahasa kita gidon hakan ni komti ya mental kemudian ba niso bekam don ke percaya ki pa lai de pembalak hat ban ya kan ka cimpen Islam ke nama panadu ajar niyo namun lawan trade lawan survey atau por berkabej ba tang cikosan tang hasnam ada pen project lalong jinggeku mereka din kan tu lah sujak lah kerja dan nagaliang jungi ruang ba latakan jaya kemudian kue ke por bangi dengan kuat syuk ban syuk nanti niyo di kapokor kemudian bagi traja ka kila ong syahi balatang jai longkum ni kemudian bakam ha pakani nim kuat project syuk mamuntoy ayu syupen beach habakut kemudian teman bagi batang samla kumniro akut projek kambat dekat kemudian ba kampus SA ke yang mentade kimdon kecil percak lagi terajak ya kata senu dekat song sakon dan kalian juga dimak potong senu ka kan supply ke reporting ko potong yang mentade tentang postir le jong lu natai por yu tidak mantap report telang tengah pantik sebab kumpak kabam no yang atrai benikong ke tengin peran kampung postir le jong Patam nang tak kesong saka dugo pani na government ka kan design ni kisi do pakin na pani ta mo sila provinsi dan mustang kota ya ka nong spa kisi pat dan ka dugo ni kisang ka hapo ka ni provinsi te natrai hak hapo iki khatsam pi kisang ka sapta gani pat khaimang pat lita dan bai lagu pakka ka ni kisang ka dai pat sapta ni project. Today I met one group of people from Kinshi area belonging to South West Kashi Hills, and they came and gave representation regarding the
present status of Kinshi power project. So I told them as of now nothing is there, but we are working vigorously to see that some power project comes into the Kinshi basin. And I am very happy that they promised that whatever cooperation is required, they will be extended. There was a fruitful discussion. We are looking forward to see that some power project comes into the basin. See, all power projects are till now it is that not like that. We have scrapped all the power project. It is not like that. We have scrapped the MOU with some parties because they were not showing any sign of initiating the project. So it was they are just hanging like that. We scrapped that one to facilitate to see that some new entity comes and take up the power project. It is not that we have scrapped the power project itself. We are as of now engaged with only central public sector units like NTPC, NIPCO and all these things. We are open to private power producers also if they want to come and invest. We are looking forward to see that some projects from their end also. As of now, nothing concrete, but we are working to see that whether feasibility is there or not. So feasibility report is being collected. And at the same time, we are working on our own also to see that some more power projects can be developed or not. Accordingly, DPRs are being prepared for small hydel power projects.